Bagiken darat ni Kristo asalakan, inkam awate asang kagimungan sapay kuman sa lubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasuti, inain dato daraken bagi bagiken darat ni Kristo asalakan, inkam mawate asang kagimungan sapay kuman inkam magun-un kapit sa lubungan nadaig asaklan mo inkam umaside asilaw tibiyat inkang isege tuy si bubukel abiyat ken kaitane rigat ken bagiken darat ni Kristo asalakan, inkam mawate asang kagimungan sapay kuman pandangan inkam magun-un kapit sa